салом аз Тоҷикистон. Салом, аз Венгрия, шаҳри Будапешт. аввалин савол ҳамин мешавад, ки шумо чӣ хел тасмим гирифтед, ки бояд Аврупода таҳсил кунед, махсусан Венгрия ва шаҳри Будапешта? Бигем нохост шуд, бигем ғайриинтизор буд, ки ман ба иҷа мерафтам. Чунки ман аввал тасмим доштам, ки агар ки тавонам баланд ба Россия рафта таҳсил кунам Мгм. ва агар ки нашуд дар ҳамин Тоҷикистон факултети тарҷумонӣ англисӣ мехонам. Хоб аввал сар шуда буд аз синфи нӯҳӣ, вақте ки ман якум бор ба курси забони англисӣ рафта будам. Мгм. забони англисиро омӯхтам. Баъдан беъд ман шавқ доштам, ки забони англисиро омӯзам. кӯшиш мекардам. дар синфи даҳӣ практика мекардем ва синфи 11 шудам. группа гирифта дарс медодам ва бо ҳамин роҳ англисиам ба кор мекардам. ба олимпиада рафта будем, то ҷумҳурӣ ҳатто ҷо гирифта будем. Мгм. ва баъдан гуфтем, ки бояд ба тарафи супорини донишгоҳ ягон ҷо ва интихоб кунӣ буд, ки яке хабардор шудем, ки маркази дурахшанагон метавонад, ки донишҷӯҳоро ба давлатҳои Аврупо равон кунад. бале бале. Хуб, пурсидем, гуфтанд барои давлати Маҷористон, яъне Венгрия чӣ ҳаст, яъне апликатсия мешавад карда. Хуб, интихоб кардам, дидам вариантҳоша. Ба ман программаи English and American Studies махбул шуд, яъне ки дарбораи ба забонҳо дахл дорад. Хуб, интихоб кардамаш ва баъдан омадам. рафтам имтиҳонҳо супоридем, психолог ва дигар чизҳоро гузаштем. Мгм. дар муддати интизорӣ аз моҳи декабр документҳои худро супоридем то моҳи май то август, то вақте ки чӣ гӯянд визаи худро гирифтан, ки дар изтироб будем ва шукри Худо, ки гирифта дар охир ва вақти омадан шуда буд аллакай. Омадем давлати якумин бор ба давлати Европа, яке аз давлатҳои Европа, ки дар централни Европа, яъне Европаи марказӣ қарор дорад давлат ва пойтахт боз нигоҳ накарда ба пойтахташ. Мгм. хуб, дар аввал қин буд, ба хотире ки мо ба вақте ки омадем, мушкилиш ин буд, ки мо ҷои ки беҳад қимат буд. Аввал як ҷой гирифта будем, баъди баъди 25 рӯз пас, як моҳ пас бо ҷоймон айваз кардем. Чунки вақте ки меоем фарқ дорад. Мисол Тоҷикистон, агар ки мо ҷои хона гирем ё квартира гирем, метавонем ки дар 1000 сомон бо квартира, 1500 сомон ба як моҳаш гирем. лекин мо дигар ягон суда метавонем. Инҷа меоем, мо ду баробар пули депозит метавонем, яъне ки барои ягон чӣ нашавад хона ва дигар чизҳо, боз пули хона худаш, ки барои мардуми хона хеле зиёд мешавад. Мгм. ҳозир ба он Чунки ҷоро меоем. шумо бигӯед, ки вақте ки тавассути маркази дурахшандагон имтиҳонҳоро гузаштед ва он барномае ки ба шумо маҳқул шуд, тавассути ҳамон омадед, ба шумо кадом имкониятҳоро дод? яъне шумо ҳозир таҳсилатон ройгон аст? бале, таҳсил ройгон, стипендия ба тоҷики 2400-2500 сомон, ки Мгм. пули хонаро барои пули хонаро пӯшонидан мешавад. хобгоҳ гӯем надорад? чӣ хел? хобгоҳ надорад? аз сабабе ки шаҳри Будапешт шаҳри студентҳо беҳад донишҷӯҳои зиёд дорад, студентҳо беҳад зиёданд, барои ҳамин қадр хобгоҳ ба мо нарасид. вақте ки хобгоҳ мерасид, агар арзонтар буд нисбат ба квартира? хобгоҳ як моҳаш 100 евро мешавад. Агар ки хобгоҳ нарасид, 200 евро расход мекунем. ҳозир дар иҷора шумо чанд кас месед ва чанд долларӣ месупоред, чанд евраӣ? мо дар хостел меистем, яъне ки ҷое ки меҳмонон студентҳо местанд, чӣ мекунанд, фарқ дорад. Мисол агар ки ҷое ки бошад, як квартира агар чӣ қадаре ки ҷоя дошта бошад, фарқ дорад, фақат комнаташа снимат карда метавонем, чунки квартира қимат мешавад. ва барои як комната, ки агар 2 нафар меистӣ, иҷа тақсимот нест, танҳо гӯем ки сари одам аст. агар як нафарам истӣ, $200 метиҳӣ. Агар ки як нафарам истӣ, $200 барои як комната. дар як комната $200, ки барои тамоми комната, бигем 2 нафар, барои танҳо як комната $400 мешавад. Мгм. ҳозир шумо ҳамроҳ доред ё ин ки танҳоед? як нафар аз Индия қадима, Ҳиндустон. анакун дар бораи дарсҳову ихтисос бигӯед.
اختصاصتان چی است در اونجا؟ اختصاصی من زبان آموزی، یعنی English and American Studies، آموزش انگلیسی و آمریکایی، مهم. که درباره تاریخ، درباره پلیتیکا، درباره ادبیات و دیگر چیزهایی که به زبان انگلیسی داخل دارد، بعداً سینتکس، مورفولوژیا، لینگویستیکا و چیزی که به همین زبان انگلیسی که باید مرکب چه که می شود هرچی وسیع‌تر زبان انگلیسی را آموزی و همین چیا فناوری را می‌خوانیم. درس ها من چقدر میگذارم؟ درس ها گویم سمینار هست و لکسی هست. سمینار 15 نفر و در وقتی که یکم بار آمدیم بیشتری فنها که مثال دانشجو یکم بار میان، از آن فنها معلم ها بسیار است. رجیستراسیا کردن برای کورس ها همش آنلاین میشه که برای رجیستراسیا مثلا کدام معلم میخوای، در کدام گروه میخوای، این خیلی چیزا هست. و لکسیاش باشد یک تالاری کلان داد با بیشتر استودنتو و بیاد بگیم سیستمش بیاد آسان است. فقط همین که باید فنی گفتگی را پرهای گفتگی را اجرا کنی. در آخر از لکسیا تنها از آن چیزی که گذاشتن هم میپرسن برای اگزمین گذاشتن و از سمینارها باشد فقط همونی که در کار کورسی چه خیلی اشتراک کردین در درس ها و همین چیزا. در مسئله درس ها مشکل دارید شما؟ در اول اومدن کمی مشکلی میشه، لیکن با مرور زمان عادت میکنی و هیچ مشکلی دیگه نمیشه. تنها که مناسبت اگر چقدر که است؟ مناسبت. با معلمان بله بله. خیلی خوب است، برای که یکم بار اومدن چنین با مهربانی بودی پیشواز گرفتن بیاد. بعض دارد خلقی خوب هم دارد، اما دارد باز ناخوب، لیکن خوب باش بیشتر. در مدتی که در اونجا هستید درباره کشور خودمون برای همکورسانتون نمیدونم با معلمانتون با عموما مردم همون جایگان چی گفتید؟ ولی خیلی زیاد برای که آمدیم پرچم تاجیکستان که با دولت ونگ یخل است. آها بله بله. زبانی ونگ زبانی از ما نشان دارد، نشان از دارد. اونها ندارد. بله. بله با زبانی خودشان بگم که نکن و اجان از دستلا بگم که با پرچم یخل داریم حیران میشن. و درباره تاجیکستان بعضی هاش میدونن به خاطر از روی چمپیون های تاجیکستان که باید در یو اف سی اشتراک میکنن، از دیگر بله. چیزها بعض سیاه ها و دیگر چیزها درباره تاجیکستان میدونن. شما چی میگید درباره توستون اگر برای شما بپرسن؟ مثلا یگان معلوماتی جالب گفتید برای اونها که بیاید ما سیاحی را رشد داده ایستادیم. درباره سیاحی گفتم و درباره خوراک ها که بیاد خوراک های خوب داریم، ملی، خوراک های ملی و دیگر چیزها. در وقت های درس که صحبت میکنیم، صحبت آزادانه در می‌ذاریم. اون من از رفتنتون پشیمان نیستید؟ نه خیلی خوب است. در مورد خوراک ها گفتید، در این هاستل شما چی میخورید؟ چگونه خوراک میخورید؟ میپزید میخرید چه است؟ نه آره خریدن نه، تنها خودم از اول آمدم. اول خوراک نمیتونستم، همش رو گیتم تا نام پختن دیگه فطیر کردن همش رو گیتم خودم میکنم. باز و شما وقتی فطیر که بچه میپزید؟ ها از بانک، بله میتونم فطیرم نمیتونم، بچه ها که از دعوت های دیگر یا خوراک های خونه میخورن به حد راحت میکنن. با بچه ها جمع میشیم، بچه های تاجیک بعضا هست آشای تاجیکی میکردیم که اینها راحت میکنن از دیدن. من درست فهمیدم شما حاضر نان میپزید، فطیر میپزید، خوراک میخورید، خوراک میپزید و بله میخورید. میتونم. بله از بیرون نمیخرید؟ کم میخرید چه است؟ از بیرون خریدن، چون که نان اینجا قیمت های لیکن آرد ارزان تر و برای که خوبتر که چکنیم و برای اکانوم کردن هم خوبتر میشه. هم وقتی که یاد گرفتیم دوازده از آن میکشیم دیگه. اونجا دخوفکه دارید یکی مخصوص پیچکه است؟ نه دخوفکه دارن. دخوفکه دارید. برای مثال یک نانی در خودمان 5 سومانه نقدر اونجا چند یورو است؟ گویم 20 به زبان با تاجیکی 20 سومون میشود، چند میشود 20 25 سومون. 10 کیلو آرد چند سوم است؟
ما ارد 1 کیلو میخریم، میریم از مغازه ارد 1 کیلو میخریم و توجیکی 4-5 سوم میشود. آها، نه خیلی ارزان، خیلی ارزان. فرق میکنه، فرق میکنه. اگر خوراک پزید کدام نمودی خوراک رو میپزید؟ خب بیشتر سس میکنم، مکرون میکنم، شوربا. بعضا وقت هر خیلی چیزی که بعضا وقت از پیش خودم خوراک میکنم که همه چیز رو با هم دیگه یکجا کرده. خوراک پزی و نان پزی شما رو اهل و عائله میبینند یگان بار به ویدیو یا اینکه نه؟ ولی وقتی که با تلفن و واتساپ زنگ میزنن در پیشون خوراک میکنم ببینن. زیق میشدگیستم. ولی بعضا وقت میگم که وای بچه‌م بچه‌م در خیلی کار کرده، چیکار کرده گفتم. اکنون اینها عذاب نیست، اینها کار یا اینکه زحمت آموزش برای فرد آید. ولی стипендия шумо агар танҳо барои ҳостелтон бирасад, давоми хароҷота чӣ хел таъмин мекунед? Аз ин ҷо ба шумо пул равон мекунанд? نه من تماما از خانگی را پول نگفتم از اومدگیم، فقط خودم کار کردم. دستف شکنی برسون خوراک بردن رسونیم. از علاقه 1 سال زیاد میشه که دیگه تجربه دارم در این کار که اومدگیم کار. در وقتی که حجت ها تیار میشود علاقه حجت ها هم برده سپریدم، ویلاسپید گرفتم، کار کردم تا که خانگی ها رو در زحمت نمونم. یعنی خاطر ҳама نکرد. хароҷоти худатонро худатон мепӯшонед, ҳамин? ولی خودم نپوشم، حتی با خانه پول رو میکردم. این حال کورس زبان انگلیسی دو گروه تشکیل کرده شدم که دیگر به من لازم است که کار بارسانی کنم، تنها با نصیب باشه با همین درس دیم خودم رو پیش میبرم. ҳозир кори дастафта тамом ё ин ки давом додесед? یک هفته میشه کار نکردم چون که در علاقه ماه سپتامبر در آمد، هفته دیوم بیاد خنک شد که دیگر کار کردن آدم خواهش نمیکنه. лекин вай ҳаст, масъалаи даромад аз курс ҳаст. аллакай курси сар додед шумо? آخر هفته درس شروع می شود. ҳамин ҳафта? ولی همین هفته روز شنبه درس ما رو گفتیم شروع میکنیم. 15 نفر یک گروه، همه خیلی با درس انگلیسی گذارمشون. ва ин бисёр иқдоми хуб аст. яъне забондонӣ ба шумо имконият медиҳад ки аз кори дастафчикӣ шумо ба кори ҳам кори савоб бигзаред, ки бачаҳо аз шумо як чиз меомӯзанд, ин савоб аст, ва ҳам кори орому тозаву гармак. масъалаи курсатон чӣ қадар аст барои харидан? яъне пулаш чӣ қадар аст моҳонаш бахоҳед? کورس را اول گفتیم در هزینه 0 سر میکنیم، هزینه از الفبا تا به هزینه میانه یا از میانه بالا در مدت 5-6 ماه میرسونیم. نرخش 200 سومانی در یک ماه. تا که اول گفتیم کمتر قیمت را کنیم، لیکن گفتیم با مردمی تاجیک کمتر قیمت شد، برای این باز در 200 سومان قفیدیم که به همه مفید باشه، آسان باشه. ҳозир шумо чанд шогирд гирифтед ва он чанд соат мегзарад дар як ҳафта? در یک هفته 3 درس می شود، 1.5 ساعتی، 4.5 ساعت در یک هفته. و باز همگی 15 شاگرد در یک گروه دارم و یک گروه دیگر دیشب شدم که این حال 5 شاگرد جمع کردیم. خب باید ایشان تا ایشان نداریم که در هفته دیگه کشاییم شد درسمونه. این با کدام پلتفرم درس میدید؟ پلتفرم زوم. فهمیدم. مسئله کاری دستفشکی بگید. شما زیاده از 1 سال کار کرده باشید، یگان حادثه غیری عادی شده، یعنی یگان وقت شد که برای کدام خوراک دیر برده باشید و جمع شده باشید؟ نه بر این خیلی نشدگی، لیکن خودم درس دادم بیم غلط دادم، خودم درس دادم. صدمه شد. لیکن خوراک بله. شما زدید یکی شما را زدن؟ نه من خودم رفتم. شما در ماشین زدید؟ نه راهی وقتی که از پیش خود میگذاریم، از پیاده رو میگذاریم، بعدن راهی
مترو 3-4 متر رو در چخوری مترو میشود که باز لسینسه از همونجا با ولی در زمین اونجا پریدم 3-4 متر بالا. ягон каса назадед, фақат хатон ғалтидед. فقط خودم زدم. хӯрок дошт? خوراکم گیم چی شد؟ خوراک داشت لیکن رفتم و خوراک گرفتم یا گیم یک نگاه رفتم پیشم گفتم خیلی افتادم خوراکم خالی شد و گفتن که هیچ گپ نه خیلی میفهمیم و هیچ چیز نشد. آدمان خوب بودن. хӯрока қабул карданд ё ки хӯроки нав хостанд? نه ولی خوراک قبول کردن گفتن میفهمیم هیچ گپ نداره. шӯрбо мебуд агар мерехт баъзош. این شوربای خیلی میشود لیکن بیشتری محصولاتی که میگرفتیم از مکدونالدز و دیگر جا بود که در پاکت ها مونده بود. фаҳмидам, бале, бале. тақрибан дар як моҳ чӣ қадар даромад ёфтан мумкин аст бо дастафка дар Будапешт? اگر دانشجو نباشی کار کنی من پیش در یک کمپانی دیگه کار میکردم و در اون کمپانی ساعتش وقتی کار میکنی تا 70-80 بعضا وقت تا 100 سومون در یک ساعت به دست میاری. اگر که در یک روز کار کنی میتوانستی که تا 800-900 سومون کار کنی در یک روز. و این حال در کمپانی که این حال کار میکنم ساعتش به طور میونه 100 سومون کار میکنی. اگر که کار کنی 6 ساعت در 6-8 ساعت به 600-700 سومون کار میکنی. لیکن که من خیلی خواهش کار بسیار کردن دارم همونه که درسام چی نکند مانع نشود گفته با طور میانه کار میکنم. من ҳамин пурсида будам ки шумо барои таъмини рӯзгор кор мекардед ва ҳамин кор кардан ба дарсҳо халал намерасонд? درسام میرفتیم لیکن درسام گیم کمتر آزادانه بود. شبانه کار میکردیم. بگیم طرز خودمون علیش کردیم وقتی که کار میکردم پیش وقت سالی گذشته از ساعت 12 شب تا 4-5 ساعت کار میکردم. بعدا میومدیم تا ساعت 12 عبد خو میرفتیم. بعدا با درس میرفتیم. همین خیلی شب زینده دار شدیم. شما زندگی آسان نداشتید به قولی؟ یعنی خب همش سنجش است لیکن گذاشتیم. از همین سنجش گذاشتن ها و امتحان های شما پدر مادر باخبرند؟ مثال چیزایی که بعد رخ میداد تماما نمیگفتن. نه در کار نیست. شما کن بگید که پس از اینکه ختم میکنید 2 سال پس ختم میکنید بعد سال دیگرش سال 2026 یعنی 2 سال چیکار میکنید؟ چی نقشه دارید؟ میایید آخه اینجا؟ نقشه حاضر هست که زبان آلمانی هم بیاموزم و علاقه 2 درجه زبان آموختگی هستم و بلاگ خود را پیشبری کنم. بلاگ زبان انگلیسی هم که انگلیسی آموز. بعدا رفته شاید مرکز آموزشی خود کشم. زبان آلمانی را حاضر آموخته ایستادید و این برای آلمان رفتن نیست؟ خوب در آینده می‌بینیم که مثال شاید با معلم زبان آلمانی هم کار کنم. این خواهشی زبان آلمانی را از خود کردن و از این فن معلم شدن چه خیلی پیدا شد؟ خب من در آموزش زبان‌ها باید شغل دارم که علاقه 6 زبان میتونم که با 4 زبان گیم که خوب گام میزنم. زبان‌های دیگر رو که اثر که ما مثلا سینتکس و دیگر چیزا میخونیم در زبان‌ها بیشتر شغل دارم. کدام زبان رو زیر میدونید؟ خب زبان تاجیکی گیم غیر زبان تاجیکی روسی، انگلیسی، زبان مجاری که با زینه گیم در زینه اولا که الیمنتر نی و زبانی چی گویم باز کدام شد عربی با کمی صحبت کردم میتونم. و زبانی آلمانی. زبان مجاری رو مجبور کردن یاد گرفتین که خودتون یاد گرفتید؟
дар донишгоҳ дарс метиҳанд, бояд ҳатман бихонӣ, лекин ман шавқ доштам, барои ҳамин хондам ёд гирифтам. Одамое ҳастанд хонагиянд, лекин ёд нагирифтагиянд тамоман. душвор аст. аз забони тоҷикӣ гӯем структураи забон, яъне сохтори забон фарқият дорад, лекин агар ки кӯшиш кунӣ ёд мегирӣ. На он қадар мушкилбад аст. биёед бо ҳамон забон як бор худатонро муаррифӣ кунед. Салом, ман фалон фалон, то ки мо ба гӯшамон бирасад ки ҳамон чӣ гуна садо медиҳад. Окей. Сия, Ҷамшед Вадиёк, Таҷикистанӣ Вадиёк, их Тизен Киленс Ивеч Вадиёк, Таҷикистан бол Ювик. як калима фаҳмидам: Тоҷикистон. Тамом. ба ҳар ҳол ба ҳар ҳол инҳо ҳамаашон қадамҳо барои муваффақияти бузург ҳастанд ва шумо намунае ҳастед, ки намунаи як ҷавони хубе ҳастед, ки яъне аз мушкилиҳо натарсидед. хоҳ ба дастафка аст, хоҳ бо муаллимӣ аст, хоҳ бо стипендия аст, бо чизе аст, нест шумо бо канда боло баромадед ва ин бисёр хуб аст ва мо бо шумо ифтихор мекунем ҳама вақт. ман фикр мекардам ки падари модари шуморо ҳамин гапҳои манро мегӯям шумода, барое ки монанди шумо бисёр кам мешавад одам. яъне дам мегиранд, истироҳат мекунанд ва ҷавониро ҳамин мегзаранд. аммо оне ки мехонад, кор мекунад, он бисёр кам аст ва шумо яке аз ифтихорҳои мо ҳастед. бовар кунед. дар масъалаи блогатон ҳозир шумо саҳифаи инстаграматонро бисёр хуб пеш мебаред. калимаву ибораҳои заруриро барои обуначиҳоятон, ки шуморашон аз 3000 ҳам гузаштааст. акнун чени ман не 80,000 нево 3000 доред, пеш бурда истодед. ина чӣ хел тасмим гирифтед ва умуман чӣ хел аст ҳозир? кори душвор нест? рости дар блог ман гӯем соли 2022 бор кушода будам блогма. Аввал забономӯз теҷеке монда будам. Вақте ки дидам Солакаи Саъдӣ ва дигарҳо блог кушодагиянд, ман илҳом гирифтам ки шояд ман бояд блоги худам бикушам ва бар дигарҳо забонро ёд диҳам. дар ҳол забонро медонистам ва баъди ӯ якчанд видео кара будам. Якчанд подписчикҳо боло мешуд, лекин чӣ ҳолате рух дод, аммо сайт маҳкам шуд. баъдан гӯем ноумед нашидам. Якчанд моҳ пас боз сайти худро кушодам, боз видео кунида сар кардам ва дар ин ҳол то таи гӯем 2000 подписчик кардам. мушкил буд ба хотири чӣ? Ба хотире ки мисол пеш вақте ки ман блог мекардам, барои як видеоро баровардан, як видео ки як дақиқа меравад, барои сёмка кардан, барои монтаж кардан 5 соат вақти якрӯзаи худро сарф мекардам, ки хеле зиёд буд ва хуб мушкилиҳо баромад. Бояд мехондам ва дигар корҳо мекардам. барои ҳамин блоги худро дигар пеш бурда натонистам. вай сайтам гӯем нест кардам. вақте ки ва имсол чизе шуд ки 1 сол вақте дар инҷо будам, блог накардам, лекин имсол чӣ гуна илҳоме омад ки баъдан боз дубора сар кардам, бори сеюм сар кардам. хуб гуфтам ки ҳар рӯз бояд як видеои партоям ва рӯзи 19-20 август буд ва то имрӯз ягон рӯз гӯем партофта видео кардам. ҳар рӯз видео партофтам. икат аз сабабе ки таҷрибаи зиёд дорам, агар 1 соат 2 соат дар рӯз сарф мекунам то ки як видео тайёр кунам. и барои идея кофтан, барои чӣ ба ино чӣ гуна видео пешкаш кунам. видеое ки тренд, масалан дар бораи зиван ранҷидаи видеоро ду рӯз пеш партодам, аммо имрӯз аллакай 70,000 гем тамошо просмотр гирифтааст. ин бисёр услуби хуб аст. вақте ки як видеое ки аллакай маъруф аст, ҳамуна гирифтану луғатҳои ҳамуна нишон додан ба мардум, ҳам онҳо мефаҳманд, миёни якдигаршон прикол карда якдигаршон шуда мегарданд, ҳам луғатшон зиёд мешавад ва ҳам шумо просмотр мегиред. ин бисёр хуб. ина давом медиҳед? ин кора давом медиҳед? Бале, ҳар рӯз бояд як видео партоям. аллакай як видео дигар тайёр кардам, аммо баъди ҳамин гӯем мулоқот боз як видеои нав мепартоям. Тайёр аст. ин беҳтарин. дар бораи гӯем чӣ хел ба мағоза рафта харид кардан ва номи маҳсулотҳо. идеяҳоро аз куҷо мегиред? яъне чӣ хел фикр мекунед ки бояд ман дар бораи ҳамин мавзӯъ видео кунам? гӯем чӣ хеле ҳаст ки дар майнаи сар чӣ хеле ҳаст гӯем
як намуд дар мегим да истеъдоди худодорӣ чӣ хел як вора дар фикри дар сарам фикр меояд ки бояд ҳамин хел кун ва ҳамонро иҷро мекунам. ба шумо дар ҳама коротон барор мехоҳем. Ташаккури. интизор мешавем ки шумо пас аз хатми донишгоҳ дар Аврупо, пас аз омӯхтани зиёди забонҳо аз ҷумла англисӣ ва олмонӣ, омада дар Тоҷикистон маркази забономӯзии худатонро таъсис медиҳед ва насли навро забондону забономӯзу забондӯст мекунед. ҳазор раҳмат барои будаантон, барои иштирокатон дар барномаи мо. ҳазор раҳмат. Ташаккури зиёд аз шумо. барори кор. Ба шумо низ. Аллоҳ нигаҳбон. Майли.